abaturano bagira ngo bamaze urugwire bari mu mwirima ndindindi kandi ngo nshongegeriwe ne bagarre nyuma n'emishoboro yabo neteganisibwa. Nyinenshu yanjye badega bayanze mutwage 5 kwezi ari mwende hasikufizi abana hata abana basami enjubati yabagakumva mutwaro ngene umutwaro ngashika kingo kuhera umwana yishomero abo kugira ngo utange amashanyarazi business zona zikafuka kugira ngo titi n'amashanyarazi bakorugera abatura amashanyarazi kugarukurwa habashuma beyongera kandi umwe shongeji ibaretire kugira ubwoba. Efacto zikora ubuhunga tibakirya baratambura kuza kusakahunga no kutambura mahiri 2 mahiri 3 barimbagirirwe muka kuza kurugo bari kusakahunga bashangane byo muka byarabanisibwamo twahisa emyeze 3 tushazirwaho amashanyarazi abatakabona n'abashubuza bari hano bintu kushasha kwa mani okureba na munonga meter boxes ezurareba zihanikira higuru ziriwe ziratubara aho baryatandikira buryashanga bacatubara amashanyarazi baratubarago amashanyarazi kamwende uragendene ku 2 ogarukire ku 2 kuza kushari ishokeri barika kamenya gushaka ku mezi n'ikindi kakatwitwa bahasi bateka huci no namarinya kabiri ndakashadika akagiri takishoki mo atuyambe aturetera amashanyarazi kushari ishoki. Tuganireho na RDC wa Kamwenga Hanshongeji kandi ashabira abatura kuguma mu buteka obweru kukorwaho. Shunga tukajisharinga nkakita no mu report aduhereza ha center najivuganaho na area MP kugira ngo turebe kubaka rondo mumbazi n'icabuzima shonga yabo bino kushasha pango kubwire bona kumara bati n'amashanyarazi nisaba government ya transforma mbantu mu businge abo kuba transforma nesise ibintu by'abantu yitwenje yitwe kasi tukafunaga buyambi nibatubuzabuza buri kimwe cyona kikasa cyahuwaho enjo ngiro gibeneho iyo abarukujunanwa n'enshonga z'amashanyarazi mu district eji babire batari mu office kandi no butubaterira amasomo tubabasize kugakwata gasha kwa Anthony Twine.